Šefe, pošta vam je došla. Pošta. Računi. Pa ovo kurac. Nova Barbie na kioscima. Djevojka mislite. To za kasnije. Šta je ovo tu? Top secret. Dobili smo nalog od predsjednika, trebamo najbolju dostupnu ekipu odmah. Šefe, pa sve najbolje ekipe su otišle na onaj veliki policijski piknik. Pa da li je uopće ostao? Da, ostala je jedna kriminalistička ekipa, Krim Team 3, ja mislim. Krim Team 3? Te budale, uvedite ih. Da, šefe. Dobro večer, gospodo. Šefe, jutro je. Dobro jutro, gospodo. Imam neke vijesti za vas. Šta, dobit ćemo roze uniforme? Ne. Znate da u Lijepu našu dolazi predsjednik Bush? Da. I znate da je njegov posjet uspješan, da će Hrvatska ući u NATO? Da. E pa, otkrili smo da ga neko pokušava ubiti baš na hrvatskom tlu. Ko? On! Pa to je nepoznati šlager pjevač. Ma nije. Šefe, nemojte se uvrijeti, ali ovaj tu čovjek malo liči na vas. Vrlo dobro opažanje, agente 1. Nije ni čudo što si izabran za vođu tima. On je moj brat blizanac. Dok smo bili mali, selili smo se u Ameriku, ali oni na granici su primali samo tročlane obitelji, pa smo njega morali ostaviti. A, je bolje nego u njemačkim Alpama. On je ga odgojila ovca. I kad je bio dovoljno star, rekla mu istinu. Od onda je fokusirao svu svoju mržnju na Ameriku i pridružio se jednoj antiameričkoj terorističkoj organizaciji. Ovo su satelitske snimke njegove kuće u Daruvaru. Te snimke nam pokazuju da su okolo njegove kuće postavljeni brojni čuvari, i glavni ulaz dok je više branjeni, zato ćete trebati ići na stražnji ulaz koji smo otprilike izračunali da ima kakvih 4 čuvara. Ima li kakvih pitanja? I što mi trebamo napraviti? Trebate ući unutra i Neutralizirati prijetnju? Bravo, zaslužio si medenja. Evo, lovi. No dobro, gubite se sad, ajde, gubite se. Gubite se.